Shubor Snem jong Nongsan Hima. Uba Pradip Kurba ubade u director ka Phlim Lyngkha Bneng. Ulapan pau ba ka jing Snem ka jong u ban pendap ka day namar Snem kalabam por namar ba uhab ban Leit Ringdur Sohra. Habayakran pat uba Pradip Kurba hadian balawai ka jing yalang syapan ko buram ha umintri rang ba ka jala u konrat ke sangma. Bad umintri katanat Shanghai Perthai uba po Lingdo. Ha State Convention Center Shillong Leit haba ulas dang banchna ya kani ka Phlim ha usnem 8,000 arpo henre lahap ban sange no namar lapenthot ka khlam COVID-19 Leit biang baka bampor sa Snem namar uhab ban Leit ring sa Sohra khnang man penwandur ya kani ka Phlim Shushu uba Pradip Kurba Leit baka ni ka khusnam best director ka baulayo ha 47 Moscow International Film Festival 8,000 apusan ha Russia kadai ka baar namar ha ka baningkong ulayo ya ka Phlim yodo ha South Korea Ula pentip baki don tang arpawai tali ki Phlim na keleng ka perthai ki bala sha jiet bat yakun ha ka 47 Moscow International Film Festival 8,000 apusan na ki 6,000 arspatli ki Phlim ki bala pha bat na India kadai tang ka Phlim Lyngkha Bneng ka balayo rung Uba Pradip Kurba ulaay ka buram ya ukpa ubalayalam ninti u banchna ya ka Phlim kamon bajwat ban pinkhe embiang ya ki Phlim khasi hadian ka Phlim manik raitong ha ka jo kapor ulaay khuble ya ka sarkar jilla lingba ka hello Meghalaya kaba kala krishan ya ka Phlim hapo ka jilla kumtaw la kintu ya ki nongpet Phlim bakin shna bha khnang banla ban penyat yo ha kani ka jing sha pen ko buram ya uba Pradip Kurba bat kin nong ak jong ka Phlim Lyngkha Bneng ka sarkar jilla kala ay jing rap ru da ka song pisa categories. The film has secured the coveted Golden St. George for Best Film, the Silver St. George for Best Director for Pradip Kurba himself, and the esteemed Netpack Award for Best Asian Film. This triple win is an exceptional achievement for any Indian regional language film. It has brought immense pride and global recognition to Khasi cinema and indeed to all of Meghalaya. Let's give a huge round of applause once again for Mr. Pradip Kurba and his team. I request Pradip to remain on stage for the next one, a film that he has not titled yet. So Pradip Kurba once again for an untitled film. May I request Kong Simi Kong Tiang to come up on stage for the kettles. Kata tengah mendapat gumdung ayu agak awal. Kata ki itu jury members na po Moscow hi bala ban batai khamnya kata bah kanur kom ki ayu wa de film ni ka kerten tupi ke dei halti benar ka film ka kerten jo film ke Lyngkha Bneng pi minta ka long ngampala ban batai than e pang film namar ba isto tu i ba patni te ka try ngin se kan khambnya shu pang film kan la kham jan kata ka por bu release kani ka international award kalau menok Obnai April kau Arab South April ki khot maki pin ki ki kinbain maki ban samne de film ta main competition ki film ko Goa to film bazar ta film market ko Goa ta to ki je de film ko ban ya compete ha main competition ki bun kan tali ki film kita na to ba na bro we pertai ha to ka competition ki na maklanga ki dan gumba arpu we kemot ka film joki na ki khat ars pa tali film ki je de ki je arpu la ina arpu artli ki je dan ta competition nang ni India kan tali ki ha main competition ta jonga kani ka award ka ditang award pa kan no jongno kani ka hajung pina best director best film kani ka international award kani ka ba hadin ka busan ko South Korea nam ta kayo do em tai kani na kayo ang si pe namar kidang travel sa festival sidang no festival mga hap day e kadang dang je ekran ban release sa ba namar siya ni flati bi kumbalong menta ban ngon film po sa mga hall do ba kimuan kena show ban wan pe film po sa nama te bat ka jingdon ka hello Meghalaya menta tingan sa pe nga sa pakha de kata kunu ban le yai menta hi tinga pat nang manrai kata ki artist ki ba ak ne you know ba
Kira jom bakar pri, jom Melbourne, jom Albert, jom Miss Helena, Ibaya, Chitesh. Ni sedang dulu 8,000 pau kawan ko COVID. Gratis lepas nak film mereka besar pistachio. Apa menjual pistachio? Tiga pampor. Nol kata dengan pampor lu asal menpandai film na bangai ring ya ga film apa Sohra man ki ayom. Tahan turu kalau pampor man ki ayom muci Snem tahan tu. Dengan apa do Snem nomor ka portion juga telang mga shoot ngap hadu Snem yang nomor ba khamlong ka ibang shoot. Tinggi ni mana pikiran cepat ipah. Hilang itu tinggi. Ide ipah ba sedang kuno ben sedang biang ikan ka kasih nama namar. Hadin maning raitong asangnya bundar sun kasih ngan ina. Demihi bang ba lembah ko man bujang ini sedang biang staff kasih. Lembah jo i namdai meta jo i tetrai ngar amra dan i Lama ke film tu kalau nak film kasih. Sekuno berpio itu awat buat macam. MP ta nga so dang jingai pi ta dang jingai ba thai ka linti ka dang jingai nga thai dang buon ki iki bi dang hable thai kini filmmakers pentai banang nish kamar ki di perkhat bahai kata perkhasani bhava unde ki film kasih ki cukup tang ni pajla jui ke ki di ban ki di ban gele ban peni sebar jongga jelas bariru Kesan sebenarnya. kasar ka mentah tu ada kesan syah ka sarkar ka ta igino sa film na try i ka tungud biya damna kalong ka ai ka ba don kam na kalang jis dong sa film ru bikin long responsible bagi di mana ki film ki janai ki film ki banyak yo ki film hadu ko ki banyak sebari The Flash pun mau Pradip review. Saya kedua film dalam ni. oh